बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कना हनेना गिचेना जेबा संगताक सिकंदर बिरावी नाकुंडा अस्सलाम वालेकुम बिरावी टीवी नाइनो खुशबख्ती से कि ओना स्टूडियो टी नना मेहमान अरे अब्दुल कयूम बेदार साहब ए देर तिपक साबिक प्रोग्राम मैनेजर है पीटीवी ना और चेयरमैन है बिरावी अदबी सोसाइटी ना दा ख्वाजना भल्लो खिदमत आको अदबटी टीवी ना हवालट पेन बाज हवालट खिदमत आको तो सर ननु में वेलकम पाना बाज मा मेहरबानी कि नुमदाड़े नना टीवी चैनल आ प्रोग्राम दी बस नुरे सर सिकंदर साहब बाज मिन्नतवार अदब वल्ला बिरावी अदब तसद अन नुम अमरदा कुंडा बसुरे बंदगाती मुख्तलिफ शौका को ऑफिसर मरे दो पिनस खट्टी पैसस खट्टी लेकिन अदब आफास कम बंदगाता नजर मरे अच्छा अदब टिमुर अरसिन शौक मरे चुन की है तो ऐ जमाने टी दा तकरीबन 70 न जमाना सके रेडियो टी चुनाता मजलिस से प्रोग्राम मस सके सही गुलाम इधर असरत मुझे करफे के तो नन शौक कर सके के स्कूल खाना न जुना न चुनाता मजलिस टी तकरीर करे न लतीफस याद करे न चाचा पारे न तो दा शौक डेवलप मरसा करे अरा वक्त की मैट्रिक करे तो कना उस्ताद मास्टर मीर हजार साहब वसकला मगफिरत के थे डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी ना बल्लाइलो मसक सही तो वो ना उस्ताद सका नने प्राइमरी तो खाने फेस तो वो कने पारे की नियत करने का तो सी पर दासा तो बस एफएससी दाखिला लेंगी और शाम आए डॉक्टर अब्दुर्रहमान एक प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी के आलिम फाजिल ना क्लास शुरू करे अच्छा बिरावी अदीब बिरावी थी बलूची पश्तो और बिरावी ना सही तो नादिर कम्बरानी और डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी प्रोफेसर रसूल है बिरावी ना तो नन बिरावी दाखिला को तो आइडे कना मन संगत उन मुलाकात मस खुदादत गुल अब्दुल वहाब अमदम रफीक कायम बंगुल जई तो दा मन संगत नन तुसुन नन पारन के भाई नन अदब ठकारे की ठीक शौका मो चुना कीना सही सही तो नन अमर करें कि बस सुन तू सुन तो गुड़ा अब्दुर्रहमान साहब नना उस्ताद सके और तो मशवरा करे पैबर को एकेडमी टे बब ऐडी ना वाकी न चुना मार सुन न शायरी न सुंदर सके न अदब चाय सुन तो ऐदर सर सबर के नु तेरे ऐसे वर्त जोड़ कबो ऐ वक्त जनरल सेक्रेटरी सके तो ऊपर इनवा से और तेने दाखस लायक कबो असर साहब आओ वल्दा बिरावी दबट ननु में बरके ने दा सारा का नने शौक से कर नन अमर करें कि भाई बाबू दास्ते कैसे तंजीम है वाह माशाल्लाह दा तकरीबन 78 ना जमाना से अनुन फरवरी थी नंदा कार्य भी शुरू करें मार्च थी नन थे कैसे तंजीम जोड़ करें मुझसे पिन लिखान दरें डॉक्टर साहब तो ये लोग करें तो डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी पसंद करे कि बिरावी अदबी सोसाइटी नन गुड़ा बिरावी अदबी सोसाइटी जोड़ करें और खुदादाद गुल चेयरमैन तमसक रफीक फाजिल सका वो जनरल सेक्रेटरी मस करी खजांची तिखार रफीक कायम बंगुल जई नायब चेयरमैन वाइस चेयरमैन मतलब ऐसे संगत आता से ग्रुप जोड़ मस दासा ननेटी आई लायकी अल्लाह आई इल्म और अदब और आई एजुकेशन अल्लाह मैट्रिक कसुन है सही है नन मदा मंजन पर भाई स्टेज ड्रामा किए वाह तो खुदा गुलाम नबी राई साहब मरहूम प्रोड्यूसर से रेडियो ना वो नने चांस दिस की स्क्रिप्ट लिख के बोला तो नन वो दे पर कि नन दुन करने ख्वान ना शौक तो वो खाका लिखा का ये वक्त रेडियो के और टीवी के ख्याल के देना पिनट तो मन ड्रामा नन इतने सब खाका आती नन बाज शौक अटे वो दे स्टेज ये लोग करें रिहर्सल करें और ये वक्त ऐसे आला सके रेलवे इंस्टीट्यूट ना पिनट अमेर इनान और यकीन चास के अवली को कुल नना स्टेज बतावी यम उसको ना सुटे खुदा दाद गोल डॉक्टर रजाक साबिर और जिया दाकुल उड़ा पद वल्दा वही जहीर बस अफजल मुराद बस दा रफीक शाह उमर फारूक सही यकीन चस के दा अंदाख मखलूक के पसंद बस कि मना वक्त पद वल्दा ना दादी शुरू करे तो दा सिलसिला और अवली को वार नन बिरावी स्टेज ड्रामे मुतारिफ करे थे और ऐ सिलसिला वल्दा चंदी साल के चलेंगे सके तो मसलन दाटी अदाबटियम बसुन और अदाकारीन और स्टेज न ड्रामा टीम न दाट बसुन तो अस मौकस तिस हसरत साहब वक्त से पारा के असे नेगेटिव ग्लास
امر پازیٹیوٹی مرے تو حضرت صاحب مرحوم نا منت وارن کیس موقع استثن میں اور جتا سی ادارس جو کر ہمیں موقع ہمیں انکار نمیں ہنا طاقت تس کہ نم تیرا ادارس جوڑ کر کمال نہ ہی تسے لیکن براوی ادب مرے یا پین ادب مرے عموماً ادب مرے تو شروع نا شاعری مرے بڑا عشقس مرے محبتس مرے یا پین مجبوریس مرے تو شاعری شروع کر رہے ارے وقت کہ نن دا میدان بسن اسٹیج ڈرامہ تو کرے نا وڑا پندانی شوق بس کہ بھئی شاعری کین مدا مدا ٹک ٹکس کین تو گڑاس غزل لکھان تینا اس طرح بڑا سے کشنگ کین صحیح تو صابر صاحب بے نشان تے سنتا وہ گڑا نوک پلا کے درست کرے تو ولتا ہمو تے پر کہ اچھا مریر رائی کریں تھا علم اخبارہ تو علم اخبار نا براوی نور محمد پروانہ ہے او نہ اسے لفظائی کرے چھاپ کرے گا ہمو پنوں کا لفظ آتے چھاپ کرے ارا وقت کہ چھاپ مسور نہ ارام بس بھائی بال کریں کہ دا سے نہ شاعری چھاپ مال شاعر بس سر بندہ جوڑ کریں نہ فن اور تو نن ولدا مڑ مشاعرات کرے نے دا دولت نن شاعری نہ میدان بسون اور شاعری ٹھکانا مجھ سے کتاب ماشاءاللہ اسے تو شمبلاخ سراج کی نظم مرے غزل مرے ارٹمی کو کوک صحیح تو ٹیم نظم اور غزلہ کو مسٹمی کو آئیکو نا کراٹی براوی آئیکو اردو آئیکو بلوچی آئیکو فارسی آئیکو ٹھیک ہے نا تو پشتو نہ مرے صحیح تو انتے دا کل زبان ماشاءاللہ ننا جندنا زبان تو لہذا دا مجھ سے کتاب کا نا بسور اور دا دولتی ای شاعری نہ میدانتی گام اتخاط اور ارا وقتا کی ولدہ براوی بھی سیمینار تا سلسلہ شروع بس جو اور براوی سردادے سٹارٹ کرے تو ہر مشاعرت نے بیٹھیں گا کہ بھائی بابو دا غزل بھی دیکھ بو نظم بھی دیکھ بو تو دا سلسلہ دو شروع تو بیدر صاحب وہ تو مس شاعری شروعاتی دے ماشاءاللہ بھلو کاری مس کرے نورے بھلو پنس کھٹا نورے شاید کنی دا گڑا یاد مفرو مجھ حوال کبو ایلو ارارا کتاب اگنوا بسنو انتد کاریم کری نوری مجھ کتابی حوالہ ایلو پچری تو مری کتاب دا وقتا انتر نما بسنو براوی دا وقتا کنا تقریبا 16 کتاب چھاپ مسو ماشاءاللہ مجھ سے کتاب تو شاعری نا ولدہ تحقیق نا اول تو شخصیت و شاعری تو اوڑا ای لکھاٹ شروع نہ زمانہ ٹس ولدہ براوی زبان ودا بس اردو ٹی تاکہ ایلو مخلوق معلوم مرے جب براوی ادبی سوسائٹی نا پلیٹ فارم چھاپ کریں تو او دے ہم جوان رسپانس ملا ولدہ اندہ شاعری نا کتابات چھاپ کریں ولدہ تحقیق نا کنڈا کنا رجان مس تو اوڑا پت ولدہ یہ اورات کی نیاڑیک براوی ٹی کیا خس لکھا نو افت آوالٹی یہ لوکیو تو نیاڑی تادا بھی کوشش کرے براوی ٹی کتاب اس لکھاٹ کوٹی صد نیاڑی امو نیاڑی کی اراٹی براوی ٹی لکھانو دانا کیسے شاعری کرے نے چاپ مدنی صحیح مثلاً مائی تاج بانو نلیس او میرا صدف اسکان بلو اردو ٹی ایون دا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم فل کریٹ صحیح براوی نسائی ادب کا تحقیقی و ترکیزی جائزہ تو دا جائزہ الکوٹ چندی پہ نیاڑی بسور دا بلو ایخوانا نما کتابیں اور دا کمال ہے کہ خب نیاڑی اسو تو ماشاءاللہ بعض نیاڑی کاریم کرے نو لیکن نم ہمیں نیاڑی ہم گیرام کا تنرے میں اگر اسی غزل اسم لکھانے نم ہمیں دے تحقیقت کی حیث نو اور دے بلکہ امو نیاڑی کی ارا کے پردے ٹی صرف علم تعلیم دینی تے سر تو ہموفتے بھی گیرام کا توٹ ہموفتا بھی ایناٹ اورات بلکہ آئی قصبانو اردارنا سے مدرسے سے تھی باقاعدہ وہ نیاڑی تے تعلیم تک اور پردن آخت پابندی کی چناتے ملے پاک مثلا 4 سالہ بڑزا تو لیکن ولدہ مونا کتاب آک کری دو بسور اور افتا علمانی گڑاس اور افتا اولادات ہیں گڑاس یہ رفیٹ اور اونا بارہ ٹیم لکھا مس کوشش دا مسکی کہ اے نیاڑی تم گیرام کا پر مشن سے نہ تحریر کاریم کرنے کا بھلو کمال سے صرف تا ٹی وی آمر بسوری دا تو براوی ادب نا گپ پاکو اچانک ٹی وی ٹی انٹری مسنا اوڑے بلو خدمت اس کر رہے براوی ادب کی اصلا ٹی دونہ سکے کیا رہا ہوتا کہ نن براوی سوسائٹی نا بنداوی تخان سنگتا شوق سکے کہ نن ٹی وی تازہ بسوسوس اور ہر بندہ غرا کرتا ہے کہ نن اداکار جو مریر بلو پھن مریر نن خنانہ کے عبدالقادر عارس نا اداکاری مرحوم اسام قاضی اور ایلو غلام نبی بجلی کل آغا حسین احمد داتا اور ایوب کو سونا اداکار ننم اداکار جو مر
ولی اوٹھی ننے داخا تعلیم ملو اور گیٹا ننی تے ٹیلی توس تو ایڈ چارہ ہوتا کہ یہ میں کریٹ تو چانس ملا کنے اور اسسٹنٹ پروڈیوسر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نیوز اینڈ مسئول صحیح دا 83 نا 1968 مسٹٹی تو من سال یوڑ کریٹ ول اسلام آباد نا ٹریننگ کریٹ پروڈکشن نا ول بس کرنٹ افیئر نا ول کنے شو کر سکے کہ یہ تینا زبان ٹیم کاریم کی صحیح حالانکہ کنا شعبے ڈرامہ اللہ کیا صحیح شنات پروگرام کر لو سے لیکن شوق کنے انداز زیلو کرے کہ ای کے تو ای جنرل منیجر ایناٹ کی پر بھئی پروگرام کرنے خواہ ڈرامہ پیسہ نی دور کر تیرا کرنٹ افیئر پروگرام تے امر کی سی کو تیرا ایڈانا ریفیو اوفتے بھی کیے لیکن دا کنا شوق کی تاکہ ای تینا زبان نہ ترقیتی تے کر دے ادا کی دا خاطر کہ اس ادارہ سے ٹیم کاریم کرنے کا ٹوٹ ادبیو تو پارٹی کے آئیڈیا سے تھے ای چناتا ہے پہلے چناتا آئیڈیا سے تھے ای گل رنگ نہ پہ نٹی اسے آئیڈیاز تے سٹ والدہ وہ دے خدا داد گل لکھا ہندہ سنگتا اوار وہ دے 5 سال اس کا چلیں گا اور ماشاءاللہ اموڑن ادیب شاعر بنیاد ہمیں بنیاد شروع کر اسے ہمر علم اخبار اسے بنیاد چاہا برائی ادبٹی نوشتہ کرو کا تھا تو نوم واسو چنا تھا پروگرام اراختر ای تقریباً دا 1992 93 نے زمانہ سکے تو چنا تھا پروگرام میں ایلو پروڈیوسر کرے گا تو والدہ ای ڈرامے شروع کرے تھے اولی کو ڈرامہ کونٹ سکے سفر میراج نا بعض جوانو ڈرامہ سکے اونا پد والدہ ای چندی پین ڈرامہ کا سو رہے وحید زیر نا لکھو کا افضل مراد نا ڈاکٹر تاج ریسانی نا عارف ضیاء نا اور اندن ظفر میراج نا تو دا سلسلے چلیں گے سا کرے کی پر بھئی ڈرامہ ہم کیوں اور براوی ادب واللہ اس پہ نہیں تس سکی کہ چونکہ کنا تعلق ادب تو نہ سکے تو ارا وقتا کہ براوی ادبی سیمینار شروع مسور فرید آباد ٹی جوہر براوی شروع کرے تو باقاعدہ یہ ٹیمی تینار فیٹ داڑے بس سوٹے اور دافتہ کوریج کریٹ ہے نشان تے سوٹے کراچی ٹیمس داڑے بس سوٹ کوریج کریٹ نشان تے سوٹے اسلام آباد ٹیمس ایناٹ باقاعدہ حالانکہ دا اسٹیشن کا کہ ایریا برے کا وہ ہمیں اسٹیشن نہ کاری لیکن ای تینا دلچسپی ہے باقاعدہ تینا ڈائریکٹر تینا اجازت الکٹ بس سوٹ کور کریٹ نشان تے سوٹ دا ہم اسے شوق اس مری تو اور اندر والدہ ای اولی کوار مکتبہ درخانی نزیہ ڈاکومنٹریز جوڑ کر عبدالکریم بیدار صاحب ننا محفل اٹیے تینا کارم تباروٹ ادبی خدمتہ تباروٹ ذکر کی کتاب ہے سنے ٹی وی نا میدانہ براوی متعارف کرے فے بنگوری حوالاتی خواجہ داسا سپین کارم اس کرنی اٹیے بھلو کارم اسی اللہ دے کامیاب کی پی ایچ ڈی کرنی اٹیے ایم فل کرنی وہ ایم فل نا تو موضوع براوی زبان تو براوی نیاڑی تا ادب تو ریلیٹڈ اس تو دا سر پی ایچ ڈی کرنی ہے ہرن اور بنن کے ان اوم براوی ادب نا حوالہ ریلیٹڈ ہے اور وہ کاری میں اراڑی سرکاری نے سر ان پوزیشن کو پی ایچ ڈی نا نن تو دسا خسارہ دعوی کے پی ایچ ڈی کے نا لیکن ننی ہم وفق دا کو بھی نو گلاس نے کی دا ہم اس شوق اس کروئی تو کنے باز مالا وسگے لیکن ٹی وی نا مصروفیت اور ادبی مصروفیت دا خصوص کہ دا کونڈا مچے توجہ کم مس لیکن شروع کریٹ ہے والا کارے مدام مس دا سا مکمل مس سنی کہ براوی زبان و ادب نہ شونداری ٹی پی ٹی وی نہ کردار مکمل کرے اٹھتا ہے باقاعدہ ڈیفینس تم مس سنی اچھا وہ مس سنے نا انشاءاللہ بس بازو ہم ڈگری تا برو یا اور اوڑا پد والدہ اگر وسائلہ کی اجازت تے سوک تو چاپ کروں تا کلا نمونہ بس سنے اوٹی دا ارا کی پی ٹی وی اولی کو ٹیکنالوجی سکے ویژول ناوالٹی کرا پاکستان کے مطابق مسک تو ولدہ اولی کو ڈرامہ غاک کی ارا کی شروع مسور براوی تھی اور اندر خاکہ غاک یا جدید ٹیکنالوجی ان فائدہ عرفی ہے براوی موسیقی اراز کا کسر مس تکلنا ذکر رہے اسی تاریخ اس تاریخ سے کہ ٹی وی نا بننگان پد براوی ادب اراڑی سلوکس اراز کا سرمس دس انکاری مننگا تھی عبدالکریم بیدار صاحب تو بھلو کچریس مس اور یقین کنے یقین ہے کہ دار میں خوش مس لیکن اسی شاعر سے تو شاعر تینا جگہ تحقیقار مرے کتاب نوشتہ کے ادب نہ ہر پیڑا موری برے اور شاعریم کے تو ایلو کل گڑاتا ذکر مرے اور شاعرس بمپن تو دا مناسب لگ پک تو نندہ صاحب بیدار صاحب ایک گزارش کرو کہ آخر تینا سے زیبا و شاعرس ننے نظمس کنا ہرے مشہور ہے امونا بند گڑا سیاد کہ دا درتی نا نن باتی کن
پوریا گرتا نن ساتھی کن واہ نن اکیلون یا او دی پلون نم چار ننے یا تپیرے واہ واہ صحیح واہ نن میرو محبت نہ کاہل لڑتے تھے ننا مر نی شامل نن سدھا سادہ سچا ان نم چار ننے یا تپیرے واہ گر دوس برزا مس وقتس غرا ننے یا گر مستس نن او دی سبخل جوان ترون نم چار ننے یا تپیرے واہ واہ صحیح نم چار آستونگ نہ دشمنگ باز ننا جوان دیر مرو ہم راز ننا نن خنت ملن بیدار مرے نم چار ننے یا تپیرے واہ واہ صحیح واہ صحیح کرخل دا بازے کے وا باز مہربانی سنگتاک نم عبدالکریم بیدار صاحب نا زندگی نہ باروٹ اونا ادبی خدمت آتا باروٹ کتاب آتا باروٹ پی ٹی وی نہ باروٹ اور آخرٹی اونا زیبا و شاعری اس بھی مرے نانی امید ہے کہ نمیں ڈاگڑا پسند بسور دا ہیتاک پسند بسور نمیں خوش بسور انہوں پروگرام نن انشاءاللہ جاری تخون اور نن خواہ ہون کہ ننا براوی ٹی وی نا پیج لائک کبو حق باز لائک مرور ہمو خدا میسیج دا کلو باز بندقاتی کا سر مرو نما باز مہربانی